nibyo hanyuma rero reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone muri studio kuri inshuro aho tugiye kureba amakuru agezweho mu mujyi wa Goma. Haravugwa amakuru akomeye cyane ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu muri uyu mujyi, aho benshi mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro 23 bahungishijwe nk'uko amakuru aturuka muri uyu mujyi ariko bitangaza. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma nanone hamaze kumenyekana amakuru nyuma y'uko abaturage ku mugoroba washize babonye indege yo mu bwoko bwa kajugujugu iparika ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, hakibazwa icyaba kishe inyuma y'iyo ndege. Turaza kubabwira ukuri ku bijyanye n'iyi ndege ndetse n'icyari kiyizanye ahangaha ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, nyuma y'uko kandi ikibuga cy'indege kitagikoreshwa n'indege zisanzwe, ariko hakaba harajya hagaragara indege za MONUSCO, ndetse iyi ni indi ndege iguye kuri ikibuga cy'indege ku nshuro ya gatatu kuva iki kibuga cy'indege cya Goma cyafatwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro 23. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuzima bwe buri mu kaga ni nyuma yo gufatirwa n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano mu mujyi wa Goma, aho kuri ubu ngubu bivugwa ko uyu mugabo ubuzima bwe bwaba buri mu kangaratete, ndetse bivuga ko yaba ari no mu bibazo bikomeye cyane nyuma y'uko agaciro yahoze ahabwa n'abarwanyi umutwe witwaje 23 ubwo yari afite ijambo, ni nyuma y'uko bari biteze ko uyu mugabo azabavugira. Ako gaciro mu by'ukuri nta kagihari, ndetse ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya nuko uyu mugabo kuri ubu ngubu ubushobozi inyeshyamba z'umutwe wa 23 zari zimutegerejeho babona ko nta bugihari. Ibi rero ngo biri kuba mu by'ukuri byatuma uyu mugabo ahura n'ibibazo bikomeye cyane, cyangwa se yisanga mu byago bidasanzwe aho ari mu mujyi wa Goma. Biravuga ko kuri ubu ngubu kandi nanone amakuru yaje kujya ahagaragara, biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi FDNB cyafashe umwanzuro w'uko abasirikare b'u Burundi, cyangwa se mu by'ukuri abaturuka mu gihugu cy'u Burundi bari kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ababarizwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bakaba barwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafashe umwanzuro y'uko baba bahagaritse ko aba bashobora gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngo bikaba biri guturuka cyangwa se biri guterwa no kuba icyorezo cya icyorezo plutôt cya Ebola cyaba cyongeye kugaragara, ndetse bakagira ubwoba bw'uko iki cyorezo gishobora kuba cyagaragara no mu gihugu cy'u Burundi giturutse kuri abo basirikare bashobora kuba bava hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko iki cyorezo cyamaze kuba cyagaragara mu mujyi wa Goma, kigaragara mu gihugu cya Uganda. Ni nyuma y'uko icyorezo cyabonetse ku nshuro ya mbere muri Ituri, ndetse amakuru avuga ko i Kinshasa naho haba hagaragaye iki cyorezo. Ni mu gihe umupaka wa Goma Gisenyi ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo wamaze kuba wafungwa. Ibi ngo bikaba byakozwe mu ngamba mu rwego rwo kwirinda, cyangwa se nk'ingamba zo gukumira ko iki cyorezo gishobora kuba cyakwirakwira cyangwa se kikagaragara mu by'ukuri mu myanya igiye itandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi rero mu kanya gashize umuvugizi w'abarwanyi ba FC23 Lawrence Kanyuka amaze kugaragaza yuko icyorezo cya Ebola cyaba mu by'ukuri cyagaragaye mu mujyi wa Goma, ndetse avuga yuko bashyizeho ingamba zishoboka izo arizo zose mu rwego rwo gukumira ubwandu ndetse n'ikwirakwira ry'icyo cyorezo ko rishobora gukwirakwira mu baturage, kugira ngo mu by'ukuri habeho gukumira ko cyahitana abantu benshi, cyangwa se gishobora gufata abantu benshi, dore ko ari icyorezo kizwiho kwica cyane. Icyorezo cya COVID-19 biravuga ko bamwe mu bayobozi barimo mu by'ukuri abarwana ku ruhande rwa 23 mu mujyi wa Goma, ari nabo mu by'ukuri bagenzura uyu mujyi, batangiye kuba bahunga kubera iki cyorezo cya Ebola. Ni mu gihe abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa 23 mu by'ukuri biri kuvuga ko bashobora kuba mu by'ukuri bazahura n'ingamba n'ibibazo bikomeye cyane mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya Ebola, kubera ko birakekwa ko abarwanyi ba FC23 bashobora kuba bagira ubushobozi buke mu bijyanye no kurinda ndetse no gukumira ko iki cyorezo gishobora kwandura kikagera mu baturage benshi. Ariko amahirwe ahari, OMS yatangaje yuko hari gahunda yo gufasha mu by'ukuri
yo gufasha aba barwanyi ndetse n'abandi gukumira ko iki cyorezo cyangwa se ubwandu bwa Ebola bwakwirakwira mu bice bigiye bitandukanye. OMS hari ibyo yatangaje makuru yashyizwe hanze n'uyu muryango. OMS yaburiye ko nubwo iki kiza kitaraba icyorezo, ni ukuvuga kitarandurwa n'abantu benshi, hari ibyago byinshi ko gikwirakwira hakurya y'imipaka kubera urujya n'uruza rw'abaturage n'inzira ziri hagati y'ibihugu byo mu karere. Gusa nubwo u Rwanda rwafashe umwanzuro wo gufunga imipaka kubera iki cyorezo, OMS yari yatangaje cyangwa se yari yategetse yuko nta muntu n'umwe ugomba kuba mu by'ukuri yafunga imipaka kubera iki cyorezo cya sinema muri kuvuga covid, iyi ndwara ya Ebola, kubera ko ngo itarafata intera kugira ngo mu by'ukuri habeho gufunga imipaka. Gusa mu yandi makuru akomeye cyane yaje kujya ahagaragara, mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu Ebola yabonetse ngo ishaka ufite ubushobozi bwo hejuru mu gukwirakwira. Ni mu gihe kandi muri urwo rwego bamwe mu bayobozi ba 23 bivugwa ko bashaka guhungira mu mujyi wa Bunagana, ariho bitekerezwa ko hashaka kugaragara mu by'ukuri ubuhungiro kuri aba barwanyi muri teritwari ya Rucuro, kubera ko kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari aravuga ko muri Warikare ntabwo bafite ubushobozi ndetse n'ibice bishobora kuba bajyamo bakabasha no kwirindira umutekano. Rubero abarwanyi bagiye basohokamo. Ni mu gihe kandi kuri ubu muri teritwari ya Masisi ari teritwari ikomeje kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane. Kivu y'Amajyepfo ho ibice byinshi bakomeje kugenda babyikuramo, ndetse bikavuga ko usibye umujyi wa Goma ndetse na teritwari ya Rucuru ariho abarwanyi b'umutwe twaje intwara 23 bashobora kuba bahungira. Abayobozi babo rero bavuga ko bamwe muri bo binashoboka cyane ko batangiye guhungira muri ibi bice. Ebola yongeye gutera ubwoba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta yavuze ikintu gikomeye ku bushobozi bwo kuyihashya. Reka twumve. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ku mugaragaro ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'icyo gihugu, nyuma y'igihe amakuru yatangazwaga cyane n'inzego mpuzamahanga zirimo OMS na Africa CDC. Minisitiri w'ubuzima Samuel Roger Kamba yavuze ko ikibazo gikomeye kiri mu gushakisha ndetse no gukurikirana abantu bahuye n'abarwayi kugira ngo bakingirwe hakiri kare kandi hirindwe ko ubwandu bukomeza gukwirakwira. Yongera kandi ko ubwoko bwa Ebola bwitwa Bundibugyo bwagaragaye muri Ituri budafite urukingo cyangwa umuti wihariye, ibintu avuga ko byongera uburemere bw'iki cyorezo. Nubwo bimeze bityo, Kamba yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite uburambe buhagije nyuma yo guhangana n'ibyorezo byinshi bya Ebola byabaye muri iki gihugu kuva yavumburwa na Professeur Muyembe. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi, ifite ubumenyi n'abakozi bashoboye mu guhangana n'icyorezo. Iki cyorezo kigaragaye mu gihe Ituri ikomeje kubamo umutekano muke uterwa n'imitwe twaje intwaro irimo ADF, Codeco, ibintu bishobora gukomeza gukomeretsa ibikorwa byo kurwanya iyi ndwara, ndetse abenshi bavuga ko bishobora no kuba icyuho cyo gutuma iyi ndwara ikwirakwira, kuko iyi mitwe ya Codeco ndetse mu by'ukuri na ADF nayo ikomeje gukora ibikorwa hariya bikomeye cyane cyangwa se ibikorwa bidasanzwe, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice arushaho kugenda abigarukaho cyangwa se amakuru yakomeje kugenda atangazwa abivuga. Mu yandi makuru rero twihuta cyane, Joseph Kabila umugabo w'imyaka 50 n'umwe kugeza kuri ngubu, uyu mugabo yamaze gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, abo bamushinja gutera inkunga umutwe wa FM23 uri mu ntambara n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibihano bikomeye byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika. Abisobanuro birambuye ku byerekeranye n'ibi bihano bivuga ko bizagira ingaruka zikomeye cyane. Hari impamvu z'ibihano. Amerika ivuga ko Kabila yagarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afite umugambi wo guhungabanya leta iriho ya Tshisekedi binyuze mu bufasha bw'amafaranga n'ubwa politiki ya mutwe wa FM23 n'ibiro rya Kongo Alliance Fleuve Congo. Ibi rero byagize ingaruka kuri we kubera ko uyu mugabo asa nkaho yabuze byose yari afite mu gihe gitoya cyane, kuko yambuwe ubudahangarwa bwo kuba umusenate uhoraho, ndetse yamburwa mu by'ukuri yamburwa n'ubudahangarwa ku mitungo ye yari afite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigenzurwa na guverinoma. Ikindi cyaje kubaho nuko uyu mugabo yanakatiwe igihano cy'urupfu n'ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nubwo yakatiwe adahari.
Mu bikomeza kuvugwa kuri Joseph Kabila, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiriye imitungo ye yose ndetse n'iyo afitemo ikigereranyo cya 50%. Ibi rero byahise bigira ingaruka zikomeye cyane kubera ko uyu mugabo kuri ubu nta nubwo yemerewe kujya mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero byagabanyije ubushobozi bwe, byagabanyije mu by'ukuri ijambo yari afite, n'icyubahiro yari afite, yewe n'igitinyiro yari afite, by'umwihariko ku barwanya umutwe witwaje intwaro wo mu 2023, aho benshi bahise bavuga ko imbaraga ze ndetse n'ubushobozi yari afite birimo kugenda birushaho kujya hasi. Uyu mugabo Joseph Kabila kuva yafatirwa ibihano, PPRD yagerageje gushaka kumuvugira, ariko ibyo ntabwo byigeze bikuraho ibihano, ndetse byatumye benshi kuri ubu ngubu bavuga ko uyu Joseph Kabila nta n'ikintu akivuze imbere y'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 2023, kubera ko bavuga yuko izi nyeshyamba zari zimutegereje ko azazivugira mu bihugu birimo Afurika y'Epfo ndetse mu miryango igiye itandukanye, hifashishijwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Ariko kubera yuko uyu mugabo Joseph Kabila yambuwe ubwo bushobozi, bivugwa ko abarwanyi ba FC23 bashobora gutangira kumufata mu by'ukuri nk'umuntu utagize icyo yabamarira cyangwa se udafite icyo ashobora kuba yabamarira. Abarwanyi rero ba FC23 nibaramuka batangiye kumufata gutya, bivuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, ni mu gihe uyu mugabo atakiri no kugaragara mu ruhame, aho bivuga ko ari mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23, ariko kuba arimo n'ubundi ngo ntacyo ibyo bivuze, kubera ko usibye kuba yakwifashishwa nk'umujyanama, naho ubundi bitekerezwa neza ko mu by'ukuri nta giciro ntacyo ashobora kugeza kuri abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23, nk'icyo bari bamwitezeho cyangwa se nk'ibyo bari bamutegerejeho, kubera yuko bari bamutegereje nk'umuntu uzabahuza n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye cyangwa se n'abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye. Ibyo rero ntabwo bigikunze, kubera ko nawe ntabwo ubwe akenewe kwivugira. Kandi ikindi kigarukwaho, uyu mugabo Joseph Kabila bivuga ko hari gahunda yo kujurira, bivuze ko ashobora no kuba ari kwiga ku buryo bwo kujurira ibihano mu by'ukuri yaba yarafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni ibihano bivugwa ko bikakaye cyangwa se ni ibihano bivugwa ko ari ibihano mu by'ukuri by'umurengera kuri we. Ibi rero bikaba bivuga ko bikomeje gutuma uyu mugabo asa nk'uwafatiwe mu bice bigenzurwa na 23, ndetse adashobora kubasha cyangwa se gushobora kwerekeza mu bindi bice nk'uko amakuru arushaho kugenda atugeraho cyangwa se amakuru agenda atugeraho. Hanyuma reka tuve ku bya Joseph Kabila ndetse no kuba yarafatiwe ibihano. Amakuru akomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu akomeje kujya ahagaragara, aravuga yuko uwitwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ibanga rikomeye cyane yaba yafashe ingamba zikomeye mu gukumira ko icyorezo cya Ebola gishobora gukwirakwira mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu nzego z'umutekano cyangwa se mu nzego za gisirikare. Ibi rero ngo byakozwe hifashishijwe uburyo bukomeye cyane, ni uburyo rero mu by'ukuri bwifashishijwe, aho bivuga yuko cyangwa se bigarukwaho ko mu by'ukuri abarimo abasirikare b'u Burundi rero bari kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye kuba mu by'ukuri bahagarika ibikorwa byo gusubira mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se badashobora kuzongera gusubira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hakigaragara icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu ndetse no gukwirakwira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera yuko u Burundi bugaragaza ko mu by'ukuri iki cyorezo kiramutse kinagaragaye mu gihugu cy'u Burundi byaba ikibazo gikomeye cyane, ngo bafashe iya mbere cyangwa se bahise batera intambwe yihuta cyane mu by'ukuri mu gukumira ko iki cyorezo cyatangira gukwirakwira hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubu amakuru ahari, abasirikare bazajya mu gihugu cy'u Burundi baturutse hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kubanza bagapimwa cyangwa se ibizamini byabo hakabaho ko babanza gufatwa ibizamini kugira ngo habeho kumenya neza cyangwa se kwita ku bijyanye n'ubuzima bwabo uko buhagaze, ndetse no gukumira yuko ibi bizamini no gukumira ko aba basirikare bashaka kwinjirana icyorezo cya Ebola
mu gihugu cy'u Burundi. Icyorezo cya Ebola rero kikaba cyahangayikishije ku buryo budasanzwe aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse gituma benshi bibaza. Gusa nubwo bimeze gutyo cyangwa se nubwo biri kugarukwaho gutyo, ntabwo byabujije abarwanya umutwe witwaje intwaro wa 23 gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ko kuri ubu amakuru ari kutugeraho cyangwa se amakuru akomeje kuvugwa, amakuru ari gutangazwa, biravuga yuko umuyobozi wa AFC 23 bita mu by'ukuri bita General Sultan Emmanuel Makenga, uyu mugabo akubutse mu gihugu cya Kenya, aho yari yagiye kuganira na perezida w'iki gihugu William Samoei Ruto. Ni nyuma y'uko ngo hari amakamyo yari yafashwe n'ingabo z'igihugu cya Kenya. Aya makamyo rero ngo yari apakiye ibirimo ibikoresho byagombaga kugezwa mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23, ibikoresho birimo imbunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kenya rero ngo mu by'ukuri yahise ifatira ibyo bikoresho, hanyuma isaba yuko uyu muyobozi w'abarwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ari we cyangwa se hakoherezwa undi. Byabaye ngombwa ko General Sultan Emmanuel Makenga ajya muri iki gihugu cya Kenya kujya gukurikirana ibijyanye n'ibi bikoresho. Hanyuma rero bivuga ko ngo deal yaje kubaho, hanyuma ku munsi w'ejo hashize, ku munsi w'ejo rwose nibwo drone Pluto, nibwo indege ya kajugujugu yaje kugeza uyu mugabo General Sultan Emmanuel Makenga bakunze kwita Ruziramuhwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse bivuga ko ngo ashobora kuba azanye ibisubizo bizima cyangwa se ibisubizo byiza ku barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23, ko n'ubundi bivuga ko Kenya ari igihugu cyari gisanzwe rwose gikorana bya hafi cyangwa se cyagiye gikorana bya hafi n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23, bityo kuba ibi bikoresho byabo byari byafashwe mu by'ukuri cyangwa se byari habayeho ko General Sultan Makenga ajyayo, ndetse bakaba bemeye ko anavayo ku neza cyangwa se nta kibazo kibayeho. Bavuga ko mu by'ukuri nta kabuza yuko bisobanuye ko ibikoresho bya M23 vuba bidatinze biraba byamaze kuba byahagera cyangwa se byagera muri aka gace. Ibikoresho bya M23 byafashwe ngo harimo imbunda nini ndetse n'intoya, nk'uko amakuru arushaho kugenda atugeraho abisobanura. Harimo imbunda nyine nini n'intoya ndetse n'ibindi bikoresho birimo n'amasaso. General Sultan Emmanuel Makenga rero yagiye kuganira, ndetse bivuga ko ubwo yageraga hano mu mujyi wa Goma yari ari kumwe n'abantu bagera kuri 6, ndetse ngo akaba uyu mugabo mu by'ukuri abarimo abagera kuri 4 bari bamuherekeje, n'abandi bayobozi 2 muri uyu mutwe wa M23 batigeze batangarizwa amazina. Ntabwo yigeze hatangazwa rero amazina y'abo bayobozi mu by'ukuri ba M23 bandi bari bajyanye nawe kujya kuganira mu gihugu cya Kenya, kugira ngo ibikoresho byabo byifashishwa ku rugamba byari byafashwe, cyangwa se mu by'ukuri imbunda zabo zifashishwa zari zafatiwe mu gihugu cya Kenya ko zirekurwa. Hanyuma rero biravuga ko mu by'ukuri izi ntwaro vuba bidatinze niba zarekuwe, ari intwaro ziza kuba mu by'ukuri zageze cyangwa se ziri kugaragara hano muri ibi bice bigenzurwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho bivuga ko izi ntwaro zigiye kwifashishwa mu mirwano igiye itandukanye, ndetse no gusubiza ku bijyanye n'ibitero biri kuvugwa ko byagiye bitegurwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe andi makuru akomeye cyane amaze kuba yajya ahagaragara, bivuga ko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu mu agace bita Kirungu haje kubaho icyo twakwita nk'imirwano cyangwa se kutumvikana hagati ya Wazalendo n'abarwanyi ba AFC 23. Kirungu ikaba iherereye hafi y'imisozi ya Uvira, muri teritwari nyine ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Bikaba bivuga ko hari abarwanyi 2 b'umutwe witwaje intwaro wa 23, gusa abitwa Wazalendo bakaba bavuze ko ngo ari ingabo z'u Rwanda barasuye muri ako gace, rero bishwa na Wazalendo nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeje kuba yatugeraho arimo kugenda bitangaza. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ikwirakwira cyangwa se inkuru yakomeje kugenda imenyekana, bivugwa ko mu by'ukuri hari rero ababa barasuwe muri utu duce. Ni nyuma yuko izi nyeshyamba za Wazalendo ndetse nabo bivuga ko ari inyeshyamba nyine n'ubwo barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa babashije gusura muri aka gace ka Kirungu. Abarwanyi mutwe twaje mu 23 babasha kukigarura cyangwa se babasha kugafata,
ni agace kari mu misozi nyine y'ahangaha mu misozi y'ahangaha muri Uvira, kabashije nako kuba mu by'ukuri kasorwamo inyeshyamba z'umutwe wa M23 nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice arimo kubitangaza cyangwa se arushaho kugenda ava muri ibyo bice abitangaza. Ngira ngo aho ngaho murabyumva rero ni Kirungu hafi n'umujyi wa Uvira. Kugeza kuri ubu ngubu rero abarwanyi b'utwe twaje intwara 23 ni abarwanyi nabo bari batangiye kugaragaza cyangwa se kwerekana ishusho yo gutegura ibitero bigamije kwinjira muri aka gace. Gusa byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se ukuri kw'ibyabayeho nuko abarwanyi hagiye habaho ko mu by'ukuri basohorwamo, ariko kuri ubu ngubu bagenda bagerageza ibitero byo gushaka kwinjiramo cyangwa se kugerageza kuba bakwinjira muri icyo gice. Gusa nyine urumva ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amatsinda ya Wazalendo nabo bagiye bagaragaza mu by'ukuri ko batazigera bihangana cyangwa se bareka uwo ari we wese cyangwa se umurwanyi uwo ari we wese wa 23 yinjira muri aka gace. Reka rero mbashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mbabwire ni mwakoze cyane kubana natwe muri amakuru n'ibiganiro kuri mikoro na Bosco. Iyi akaba ari Region Info, tubana mu biganiro n'amakuru umunsi ku wundi tugenda tubategura cyangwa se twabateguriye tugenda tubagezaho, babwira ko tuza gusubira mu masaha ari imbere. Babwira ntimugire ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro n'amakuru tubagezaho, ariko kandi muzirikane kuza kunyarukira ku Rukiko Info naho mukande subscribe, kuko tubafite amakuru y'ingenzi kandi yihutirwa cyane agomba kuba yabageraho aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.